nikivuye mu ijuru, made in heaven. And when something is made in heaven, you will know. Hallelujah! Hallelujah. Uwo munsi abakonikoni baritegereje ngo barebe Farawo ibihaye baramubwira ngo Farawo wibeshe, made in heaven. Yesu amaze gukiza umuntu wari ufite ubumuga bwo kutavuga no kumva, abantu batangira kubyitirira abadayimoni, arababwira ngo basha urutoki rw'Imana rwabatunguye, made in heaven yabagezeho mutiteguye. After Jesus had healed this mute man, people tried to mistake this with Beelzebub, but he said, no, this is the finger of God. Muzi tuzasenga, Mana we ibihe by'imperuka, Mana we urabona ko tugowe, Mana iragirite ibihe niko byaremwe niko byabaye. Iyi si ya none, Mana we tuhabona ko tugoye, none zo ko tuzagira gute, urayigira ute n'isi. Umunsi Yoshua araye ari bwambuke kugira ngo afate igihugu cya Kanani, ngo yitegereze gutya, ngo ahura n'umugabo ukomeye uhagaze mu rukerera, amutera ubwoba, atari ko uyu mugabo uruhande arimo nimba ari mu ruhande rw'aduyi twapfuye, reka mbaze neza nidushake twisubirireyo, uyu muntu ndamuhanga. Joshua looked at the man and thought to himself, this man if he's not on our side, we're in trouble. Witwande aramubaza ngagomba kubera amwitaje kuhera iredi nimba ari mafana witwande, ati nitwande, ndi umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ati kandi je nona umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ambo ati yes. Ntiyavuze ngo ndi umugaba wa Isiraheli, ntiyavuze ngo ndi umugaba wa hano, ndi umugaba w'ingabo ziki z'Uwiteka. Nukuvuga ngo umuntu wese ushimisha Imana, uw'Imana yishimira, nije commandinga. Nukuvuga ngo mu buzima bwe hagaragara urutoki rwanjye ngewe marayika w'Uwiteka. Tije kompara. Joshua asked the man, who are asubira you? Mu gice cya mbere gaca Yoshua ngo niwitondera aya mategeko tuyaca ibumoso cyangwa iburyo, ikintu cyose uzakandagira nzahagote. Yes, ni mugarde le commandement. Ngo bambuke, wari wabona umuntu witegereza igikuta cy'Yeriko gikama kinyika, niki cyanyikije Yeriko? Urutoki. Gituma umujyi wa Ayi utanyitse, ko yabwiye abasirikare ngo nimuje kurwana Ayi, bagerayo ukara kagikangana gacya, yohereza abasirikare bato batangana ni Yeriko ngo bapfe gukubita, bama babahindura ivumbi, bakaza bama kubita kantu rusasu, tukaza rwama ruzamuka n'ibirenge, ubwana bw'Isiraheli bwose bukamubukira ibitaguye. Ati turashize amasasa aratumaze, bari rukanga no kwa Yoshua. Yoshua ati igitangaza kirabaye, dutsinzwe na Ayi nukuvuga ngo ibindi bihugu biri imbere bimenye eshek, turashize. Abwira Imana atari ko wasaze, uje kumbaza ibiki, niki twavuganye nawe, bagiye gutera nta rutoki rw'Imana ruri. Suhuza mugenzi wawe mubwire ngo kaze mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dufate Bibiliya zacu, let's go straight to our Bibles. Dusome mu gitabo cya Kuva. We shall read from Exodus. Kuva igice ni cya 8. Exodus chapter 8. Kuva 8. Exodus 8. Murongo ni wa 12. From verse 12. Turageza ku murongo wa 15. 12 to 15. Exodus 8. Kuva mba mwahabonye, reka dusome. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe ukubite umukungugu uhinduka inda mu gihugu cya Egiputa cyose. 13. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni, akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo, umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Umukungugu wose, nimutekereze umukungugu mu gihugu, imagine the whole dust of the country uhinduka inda. Umurongo wa 14. Abakonikoni bagerageza gukora batyo,
barogeshereza uburozi bwabo kugira ngo batere inda ntibabibasha. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Normally lice are found on umurongo wa 15 and the cattle. Verse 15. Abo bakonikoni babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane. Amen. Amen. Ibi bitewe n'urutoki rw'iki? This is done by the hand of the Lord. Ndagira ngo nsabe mwene data Gedeon asome gusa umurongo wa 15. Numve muri iriya Bibiliya ye hari ukuntu habamwo Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Numve nimba ariko uko iryo jambo rihaye rivuga. Hano 15 baravuga ngo abo bakonikoni babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Ngaha soma 15 gusa. Kuva 8:15. Abanyabugenge babwira umwami bati, ibi byo byakozwe n'Imana. Haleluya. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Ibi ngibi byo twagerageje ibindi byo. We have tried everything else. Ibi byo But this one, byakozwe n'urutoki. this is the finger of God. Bwira mugenzi wawe ngo iyi minsi y'iki cyumweru isigaye Tell your neighbor that the remainder tugiye of the kuganira days hejuru y'urutoki of rw'Imana. this week, we are going to discuss about the finger of God. Ongera kandi tugiye kuganira hejuru y'urutoki The rw'iki? remaining days of this week, we are going to discuss about the finger of God. Nibaza kubaza byinshi ngo se niki muhaye kubera kugeza ejo twavuze ko indege yarahagurutse. Sibyo? Ku wa mbere no ku wa kabiri twarimo duhagurutse Monday indege and kugira ngo Tuesday, ifate we were ibirere. just taking off our plane. Twize ibintu bigera nko kuri bingahe We kugira ngo studied moteri a ihinde couple of things duhaguruke. Ubu so that twahagurutse. the engine of fasting may start. Kandi nanababwiye ngo iki cyumweru kiba kivanzemo byinshi. And this week has a lot of things. Kwinjiza abantu mu minsi 40 teme y'ico Pushing cyumweru, people to enter into the 40 days and the topic of the week. ariko twayinjiyemo. But we have already entered. Iyo usomye kino gitabo cya Kuva, Now when you read the book of Exodus, urasanga Imana yarabwiye Musa ngo genda uvane ubwoko bwanje mu Giputa ubavaneyo. you will see God calling on Moses to go and take out the Israelites from Egypt. Abanza kwinangira aravuga ati oya sinabishobora ndi muntu ki. He first refused, despising himself, saying, "Who am I to do that?" Imana iramubwira ngo genda nzabana nawe. And the Lord said, "Go, I will be with you." Agezeyo Farao arangije kwinangira atemera kurekura ubwoko. When he got there, Pharaoh hardened his heart, refused to let the Israelites go. Imana yari yamubwiye akavuga ati se ko yanze ndabigenza nta atari kufite inkoni nakubwiye wa munsi ngo nikufite mu ntoki. And then Moses would go to God and say, he refused, and the Lord said, "I have given you a rod, use it." Musa yakoze ibitangaza byinshi kugeza ku 10 igitangaza cya 10 ubwoko bwa Isiraheli burasohoka. Moses performed a lot of miracles up to 10. Ariko ikintu cyantangaje ageze kuri iki cyago cya gatatu. But on the third plague, Imana iramubwira ngo ukubite ku butaka umukungugu wose uhinduka inda. God told him to hit on the ground so that the whole dust may turn into lice. Akubise ku butaka umukungugu wose uhinduka inda. When he did so, the whole dust in the country became Maze lice. Farao ahamagara abakonikoni aravuga ngo ibi nabyo So Pharaoh called upon his nimuze namwe magicians. basha. He called upon his magicians and he said, "You all can do this." Ikintu cyantangaje usomye hano aho twarangirije aravuga ngo umutima wa Farao urinangira ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze.
On verse 19 it reads, Pharaoh's heart grew hard and he did not heed them, just as the Lord had said. uyu mugabo yagiraga umutima wo kwinangiramwo ukagira Imana. This man had a hardened heart. Murebe ukuntu yinangiraga umunsi Musa agera imbere ya Farawo yaramubwiye ati we urinde niki kinereka ko ari Imana yagutumye. Just imagine when Moses went in front of Pharaoh and he hardened his heart saying, who are you and what shows me that the Lord sent you to me? Igitangaza yakoze aramubwira ngo Musa arambika abwira Aroni ati rambika iyo nkoni ihinduka inzoka. And the first miracle he performed, he just asked Aaron to put down his rod and it turned into a serpent. Farawo ahamagara abakonikoni arababwira ati nimuze namwe basha nimuze n'inkoni zanyu. Arazirambitse nazo abakonikoni inkoni zihindutse inzoka. Pharaoh called upon his magicians and they threw their rods down and they turned into snakes as well. Icyerekana ko Farawo yari afite umutima winangira. Now what shows that Pharaoh had a very hardened heart, ya nkoni yahindutse inzoka ya Musa ntabwo yirukanye za nzoka yamitangira kuzimira zose irazimira zishirira mu nda. Farawo hayareba. It is in the fact that he watched as Moses' rod that had turned into serpent started to swallow the other serpents of the magicians. Imana yashakaga kwerekana kuri Farawo ukuntu imbaraga z'Imana zitandukanye n'imbaraga z'abantu. God wanted to demonstrate to Pharaoh how much different his power was from his magicians. Nungurikire neza umuntu acari muri introduction. I'm still in the introduction. Please follow me. Noneho bageze kuri iki gitangaza cya gatatu. Now on the third plague or miracle. Icyambere amazi y'inzuzi zose yahindutse amaraso. Icyakabiri ibikere birazamuka biraza. Icyagatatu umukungu guhindutse inda buri muntu wese n'inyamaswa n'ibitanda n'amasahani no kumeza inda ziruzura. The first plague is that all the waters in the country had turned into blood, and the second one there were frogs in the whole country, and the third one there was lice in every corner of the house and the country. Arangije ahamagara abakonikoni ati nimuze namwe mugire icyo mukora basha nabo baraje. Then Pharaoh called upon his magicians to perform some miracles as well. Ngo bagerageza kurogesha uburozi bwabo bwose kugira ngo bigane icyo Musa yakoze birananira. And they tried now to do all their magic stuff for them to imitate what Moses had done, and they failed. Ariko ndashimishwa n'iri jambo babwiye Farawo. But I like the word they spoke to Pharaoh. Baramubwira ngo ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. And they said to Pharaoh, this is the finger of God. Turi kumwe twese tuvuge ngo amen. Are we together and just say amen? Ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. This is the finger of God. Abakonikoni nibo babivuze. These are the magicians saying this. Muhindure tuje muri Luka. Now let's turn to Luke. Luka igice ni cya 11. The gospel according to Luke umurongo ni wa 11, 14 verse 14. turagenda tugeze ku murongo wa 22. We shall continue through verse 22. Luke 11, 14 to 22. Iyo usomye ku murongo wa 14, Yesu yirukana dayimoni utera uburagi mu muntu. Dayimoni amaze kuva mu kiragi kiravuga, abantu baratangara. Ubu dukoresha abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kuvuga. Now we no longer use the word mute. Instead we say people with speaking and hearing disabilities or umurongo wa 15, ariko bamwe muri bo baravuga bati ni Belizebuli umutware w'abadayimoni umuha kwirukana abadayimoni. 16, abandi bamushakaho ikimenyetso
kiva mu ijuru bamugaragaza, ariko amenya ibyo bibwira, arababwira ati ubwami bwose iyo bwibwabanijemo burarimbuka, n'inzu ikagwira indi. Iyo habaye division, iyo habaye gutandukana, iyo habaye amacakubiri, ubwami babugiye gushira. When there is division, the kingdom is falling. 18 na Satani niba yigabanijemo ubwami bwe bwakomeza bute? Ko muvuga yuko ari Belzebuli umpa kwirukana abadayimoni. Ni gute Belzebuli yakwirukana undi Belzebuli? Ni gute dayimoni yakwirukana dayimoni? How could a demon cast out another demon, or Beelzebub cast out Beelzebub? Umurongo wa 19 verse 19. Ariko njeweho niba Belzebuli ari umpa kwirukana abadayimoni, abana banyu nindubaha kubirukana? Ninduha abana banyu kwirukana abadayimoni? Nimba njewe Belzebuli dayimoni ari umpa kwirukana abadayimoni? Ubwo ni Yesu arimo ababaza. Nico gituma abo aribo babacira urubanza. Umurongo wa 20 verse 20 haravuga ngo ariko urutoki rw'Imana, uwo noneho ni Yesu, ntabwo ari abakonikoni, ariko urutoki rw'Imana niba ari rwo rumpa kwirukana abadayimoni. Urutoki rw'Imana rwa rundi rwakoze kuva mu isezerano rya kera, the finger of the Lord, the one that performed miracles in the Old Testament, nimba ari rwo rumpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana bubaguyeho gitumo. Sema haleluya. Hallelujah. Uwo ninde uhayivuga urutoki rw'Imana? Who is talking about Yes, the finger of God? niba It's Jesus. urutoki rw'Imana ariko ruhaye rumpa kwirukana abadayimoni, And he said, ubwami bw'Imana bwabatunguye. If I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. Maze arakomeza. And he continued. 21 Verse 21. umunyababoko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro. 22 ariko umurusha amaboko iyo yamuteye akamunesha, mwumve neza, izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, n'ibyo amunyaze akabigaba. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Nimuvuge ngo hari amaboko, Say there's muvuge a ngo strong hari man. intoki, There are strong arms ariko hakaba and a n'urutoki. finger. There are fingers, but there is also a finger. nanejejwe cyane n'uyu murongo wa 21. Now I'm pleased with this verse Yesu 21. arabareba, areba ukuntu bahaye bavuga ibintu, arababwira ati ubwami bw'Imana bwabatunguye basha, Jesus bwabazuze, observed them bwabaguyeho and told gitumo. them that the kingdom of God Ntabwo mwari ready. had come by surprise. They Ariko were not arababwira ati ready. umunyamaboko wari usanzwe ariho adominye ategetse. When a strong man who is dominating, who is fully armed, Baza baca umugani bakavuga ngo nimba ari umugani simbizi, nagafizi hajye mugahimba ntihagira umufasha, ngahimba akandi katagira akagabo gahimba akandi katagize gute katari. Akagabo iyo kabaye konyine kaza kigira ishano kagakora ibitangaza. a man will just show out his force when a stronger man has not come in yet. Ariko ngira ngo igikurikira, nimba baravuze ngo akagabo gahimba akandi katari, baba baravuze ngo akagabo gahimbaho undi atari. Kuko umugabo nukuvuga ngo akagabo iyo haserutse umugabo ibintu byose bigira gute biraceceka. When a smaller man is there, can shout any way he wants until the bigger man comes in. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Aha ngaha rero nibyo Yesu yashatse kubabwira, arababwira ngo nahageze niba ukuboko urutoki rw'Imana ariko rurimo rukora ibintu rwabatunguye. Mu bundi And he buryo was speaking to them as though he was saying, if this is the finger of God that's doing these things, the kingdom of God has come by surprise. muracyahaye mwibwira ngo ibintu ni bya bindi niko mukimeze. You still think that things are still as of the former days. Asa n'ubasobanuriye hano 21 And arababwira also ngo umunyamaboko ufite intwaro
iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro. 22 ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha, iyo haje undi mugabo akamunesha, nimwumvikiza kiba izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, nibyo amunyaze byose akagira gute akabiga. And on 21 and 22 he explained saying, when a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his. Ndagira ngo mwese muvuge ngo urutoki rw'Imana. Mwongere cyane urutoki rw'Imana. The finger of God. Ndagira ngo tubanze twumve meaning yayo. I want us to understand what the finger of God is. Niki bishaka kuvuga. What does this finger mean? Nabitekerejeho cyane iri jambo rivuga ngo urutoki rw'Imana. I meditated on this word, the finger of God. Abantu bazi Kinyarwanda neza mubanze munumve neza niho tuja mu ijambo ry'Imana. Abantu bazi Kinyarwanda neza kuko tuzabikomeza nejo. I want you to understand me, follow closely. Hari ijambo baza bakoresha bavuga ngo urutoki wo kwagira ngo none nurunguru. Sometimes one will say finger and you will think of this physical one. Iyo ugeze ahantu ukanywa ikivuguto kiryoshe, kico papa jede wakunda yarambwiye ubushize yarwaye ati bambwiye ngo iki nico arona akunda n'icundi, ukanywa ikivuguto ciza kiryoshe. Iyo uvuze mu Kinyarwanda ukavuga ngo uru ni urutoki rwa ni ukuvuga ngo uyuvuza uyu muntu ugahita umenya na identity kuko afite umwihariko. As in the culture of Rwanda, when they try to ferment some milk, ntabwo baza bavuga ngo nukuboko kwa naka, bavuga ngo n'urutoki rwa naka. Abanyoye umumera bataraba nkabavayo bakarunywa. Hari umuntu wari uzi gushigisha umumera, reka mbabwire ni inzoga yindi ndashaka kuyibabwira. Ni ibigori wageze uzana by'ifu ugashira mu mazi, warangiza ukazana ya yindi bayitiki irya imvu zoya umusemburo. Ibigori biba byabaye ndakibarushije noneho kimeze nk'iki k'umusemburo, yamara agashiramo, yamara gushiramo akawutereka, waje kugera nk'iminsi nk'ibiri itatu, wazupfa kugakoza kuri ururimi kakama gafatira hangaha. Noneho hari abantu b'abahanga bari babizi, iyo wicaye wapfa gukubitamo umuheha gucya gusa sinawe unyoye ariko nzi n'abandi bagaze bambwira amakuru. Ariko none ratangaye nabambia none ukabona ngo uru ni urutoki rwa mwanumvise. Mwumvise Kinyarwanda neza? I hope you understood me in Kinyarwanda. Uyu ni naka, uyu ni urutoki rwa. When someone does something with perfection, you might be able to recognize the one who is behind that work. Mwanumvise? Ubundi nashobora kuvuga gutya ngo iyo nambaye ishati nkuko ntawuza wirwa yibaza made in Rwanda. When I put on a shirt like this one, no one will question because uitumenya neza origin, made in China, made in Rwanda, made in so you know the origin of the fabric. Nikivuye mu ijuru, made in heaven. And when something is made in heaven, you will know. Hallelujah! Hallelujah. Uwo munsi abakonikoni baritegereje ngo barebe Farawo ibihaye biba, baramubwira ngo Farawo wibeshe, made in heaven. On that day, even the magicians looked at the performance of Aaron and they told Pharaoh, yes, amaze gukiza umuntu wari ufite ubumuga bwo kutavuga no kumva, abantu batangira kubyitirira abadayimoni. Arababwira ngo basha urutoki rw'Imana rwabatunguye, made in heaven yabagezeho mutiteguye. After Jesus had healed this mute man, people tried to mistake this with Beelzebub, but he said, no, this is the finger of God. Turi kumwe tuvuge ngo hallelujah. Twongere cyane hallelujah. Twongere cyane hallelujah.
nimba utaza kongereza nimba arakongereza simbizi nimuvuge ngo made in heaven. Just say made in heaven. Hallelujah. Bene wanyu n'amashuri yawe n'ubutunzi bwawe buzakora byinshi ariko ntibuzageraho urutoki Your rw'Imana. knowledge and your wealth might do a lot of things, but you will never reach the standard of the finger of God. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Nimba ushaka kuzagira umwihariko tugashakisha intoki z'abantu uzashakisha urutoki rw'Imana. If you want to have particularity in your work, don't look for the hand of man, look for the finger of God. Hallelujah. Uko hari abantu bahe banumva ko mwanumva bien. Do you understand what I'm saying? Nimba uzashaka kugira umwihariko If you want to have particularity, uzareka urutoki rw'Imana ruzivange mu zawe. seek the finger of God. Urutoki rw'Imana nibyo zose muri byose. The finger of God is all in all. Itandukaniro ryacu aho rishingiye urutoki rw'Imana. The difference we can make is because of the finger of God. Harashobora kuba ngo ese gituma batavuze ukuboko. Iyo bavuze nicyo gituma nabwiye ngo Papa Gedeon nasome mwumve urutoki rw'Imana meaning yayo. Aravuga ngo ibibyo hariya muri Bibiliya yera byavuze ngo byakozwe n'urutoki rw'iki rw'Imana. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ibi byakozwe n'Imana. Nukuvuga ngo urutoki rw'Imana iyo bavuze ngo urutoki rw'Imana ni rya jambo nababwiye uzuvuga ngo iyi shusho uko bimeze ugahita umenya auteur wayo. In other versions of the Bible, it doesn't say the finger of God, it says God himself. In other words, it's when some work is too perfect, there is an author behind it. Nimuzamura amaboko mwese muzamure. Praise the Lord. Musome ibyifuzo mwazanye imbere y'Imana nimubisome byose. And put the palm of your hand in front of Wazanye ibyifuzo muri you as you read your bihanurire prayer request. ubibwire ngo basha muzahura n'urutoki Just look at rw'Imana. your prayer request later. Bibwire muragahura n'urutoki rw'iki rw'Imana. Muragahura n'urutoki rw'iki rw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Apana guhura n'urutoki rw'abantu. Don't meet the finger of man, but the finger of God. Niyo mpamvu iyi teme y'iki cyumweru iravuga ngo umwuka wera ni byose muri byo. That is why the topic of this week we are discussing the Holy Spirit, all in all. Wewe icurico nico uzabaco nico wabayeco nico uzabaco buzabiterwa n'urutoki rw'iki. Whatever that you are, whatever that you aspire to be, you will just be that because of the finger of God. Kandi icyo uzarusha abandi nuko urutoki rw'Imana rugaragara mu buzima no mu byawe. And the only difference that you will make compared to others is that the finger of God will be seen in everything you do. Sha uzatinya umuntu ibye byivanze mu rutoki rw'Imana. Now be careful of a man whose things are mixed or done by the finger of God. Uzatinya igikorwa giturutse ku rutoki rw'Imana. Made in heaven. Be careful of something that's done by heaven. Hari abankurikiye bavuga ngo amen. Say amen if you're following. Uyu munsi sino kwigisha made in heaven ngo nimara dusenga iminota mike turasenga myinshi. Today I can't talk about made in heaven and fail to pray enough. We are going to pray. Ubu sasa ndinjiye mu ijambo. Now let's go into the word. Iyi yari titre yari introduction. This was just an introduction. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane. Amen. Ugurura Bibiliya yawe mu byakozwe n'intumwa. Now open your Bible in the book of Acts. Mbere kuko abandi baza basenga hari abantu baza basenga nabi. Let me show you how other people pray. Iyo somya mu byakozwe n'intumwa igice ni cyakane. Umurongo ni wa 29. Read in Acts chapter 4 verse 29. Kugeza ku murongo wa 31. Imirongo 3 dusoma. 29 through 31.
29. Acts 4:29. Kandi none mwami Imana reba ibikangisho byabo, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize manga rwose. Uwo ni umurongo wa Now, 29. Lord, look on their threats and grant your servants with all boldness they may speak your word. Umurongo wa 30. Verse 30. Ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize, gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera. Yes. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant, 31. Jesus. Verse 31. Bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushitsi, bose buzuzwa Holy Spirit, bose buzuzwa. All were filled with the Holy Umwuka wera. Spirit. Bavuga ijambo ry'Imana bashizemo. And I spoke the word of God with boldness. Mwavuze ngo amen. Amen. Mwongere. Amen. Ukuntu mbaye nshaka ngo mwumve, simpaye menya nimba muri ready kuzakira. I hope you understand things the way I'm saying them and that you are receiving. Mama Fifi niwe mpaye mbona uri ready kwakira, abandi murasa nk'abari muri I can see a bategereje handful of you that are treni ready to kugira ngo barebe receive. uko binjira. Muvuge ngo amen. Amen. Isomo ni iri: ubuhanga bw'Imana mu kudufasha gutegeka ibihe. Now we are going to discuss about the knowledge of God in helping us to direct seasons. Kenshi ntizihindura ibihe, ntizihindura ibihe, ahubwo izihindura twe. God does not change seasons. He transforms us. He changes us. Muzi tuzasenga, Mana we ibihe by'imperuka, Mana we urabona ko tugowe, Mana iragira ite? Ibihe niko byaremwe, niko byabaye. Iyi si ya none, Mana we tuhabona ko tugoye, none zo ko tuzagira gute? Urayigira ute? Ni isi. Some of you will sit down and pray and cry out to God, "Oh God, these seasons are so heavy, are so hard on us. He will not change. Why are you crying? He will not change the seasons." Uko ibiriho none It has sizo been prophesied. bizabaye umunsi sibyo bizabeje, ibyejo sibyo intambara uhura nazo none ntizizahura What's nazo. happening today is Kuva not what wavuka will uzareba happen intambara maze tomorrow. guhura nazo zigenda zihinduranya. None se azihorerwa Even your n'akantu kamwirandira battles kandi are kamwirandira. changing. Ihindura wewe. God will change you. Ibihe byaza biza bigasanga urutare byikubitaho bikagenda. And when the seasons come, they will find you stronger and better than you were the last time. Niko Imana ijigira. That is how God operates. Bwana asifiwe. Hallelujah. Reka dukure amasomo atatu kuri iyi mirongo itatu. Let's draw 3 lessons from these 3 verses. Umurongo wa mbere urerekana ibihe. Uyu twasomye wa mirongo wa 29 urerekana iki? Ibihe. Shows the season. Hariya iyo bavuze ngo ku murongo wa 29 kandi none mwami Imana reba ibikangisho byabo. Now Lord, look on their threats. Verse 29. Ndashaka kubabaza, ibyo bikangisho byabo ni ibihe? Abasomye iki gitabo guhera igice ca kane cyose. If you read in chapter 4 of Acts, what are the threats the Bible is talking about? Nawe ugaragaza kubisoma urebe. Hari context iteye ubwoba. There is a very frightening context. Yesu yari amaze gupfa, Jesus had just died, aribo bamubambye, and they had also ngo crucified arangiza him. abwira abigishwa ngo namwe muzakomereza ahangaha. He had told his disciples to continue Batangira his kuvuga ministry, Yesu. and they started to speak Ati wa about mugabo Jesus. wapfuye kuwa gatatu, kuwa mbere, niwe uhaye ukora ibi bintu byose, n'uyu muntu wari ufite ubumuga bwo kutagenda, niwe wamuhagurukisha. Kwa
umugabo twishe ko ari ibandi kurabwira abaturage bose ngo uyu ni Imana yahagurukije umuntu we archive zikiri amaraso akiri ku ntoki nimwumve danger yari irimo niko kuvuga ngo abamanzi ko baravuga ibiki kandi babafarisayo babandi barya les anciens n'abana bari ku buyobozi nibo bari bafashe icyemezo cyo kwica Yesu ubahaye bava ngo ni umaze guhagurutsa umuntu ufite imyaka 40 hariya ku muryango uzi guproclame iyo nkuru uzi kuyivuga context igoye. How do you proclaim a testimony of someone whom they had just killed and crucified, that he is the one that had healed this mute man? What is this context? Nukuvuga ngo bamye bahagurukira rimwe bose gucecekesha iyo nkuru bamye babafatira rimwe bamama bafunga iriya ngo buce mu gitondo none bakabura abaturage none ko murakora ibiki mwe singaho yaragize imisi atagenda ntahayagenda ko murabaziziki none pressure y'abaturage barabafungura ngo babafungura bagira ngo ntimuzongere kuvuga iryo zina muri iki gihe nabo barababwira ngo none nimuduhitiremo mwebwe hagati yanyu ubushake bwanyu n'ubw'Imana duhitemo nta rindi zina Imana yahaye abantu gukizwa mu muri yisi keretse izina ryande ryayo. Tekereza iyo context. Now the context nimugerageze kumva ibyo bintu sibyo noneho babonye ko abananiye ngo barabakubita barabohereza barabwira ngo nimugende ntimuzongere turabihanije mukongera. The disciples were beat up, they were sent to jail, and they had refused them to speak about this name. Ngo bashikeyo babwira abandi bari basigaye atese ko mwagarutse amahoro ati reka tubabwire amakuru batangiye amakuru yose ko zagenze ati none uburakari bafite dusize hariya biteye ubwoba. And they said these men are so angry. None se tugire gute? Now what shall we do? Ati tuje gusenga. And then they said let us go to pray. Turi kumwe? Are we together? Muvuge ngo hallelujah. Say hallelujah. Mwongere cyane hallelujah. Hallelujah. Reka mbabaza. Hani inzira nyinshi z'uburyo Imana ikemura ikibazo. There were many possibilities for God to deal with this problem. Bari abantu bitambitse ubutumwa bwiza. Bahaye badufunga bakadukubita umunsi umwe. Wamubarimbura bose cyangwa turabanyereje bavuye ku butegetsi banyerere baranyereye. To pray and say, Lord, these people that are being a hindrance to the preaching of the gospel, may they lose their leadership, their positions. Nimba banyereje abandi bazizamuka undi bameze nkabo. Now if you can pray something like this, what will happen to the next generation? Whoever that's coming, they could have prayed to God for him to change the seasons. Now the problems that you're facing, they are not the real problem. The problem is you. How do you behave in that moment? In this world, we will always be on the battlefield. Ibyifuzo twadusengera muri 40 jours wahuye navyo uzira ngo nivyo wari ufite muri 2000. Do you think the prayers that you have today are the same as uzira ngo nivyo uzagira mu 2025? No. And they won't remain the same in the next 2 years. So they will keep on changing. Kuko ntibizashoboka ngo Imana bishoboke gutese byagenda gute. This is how this world is made, and this is the battlefield. Context ibigoye. Icyakabiri. The difficult context. Turagisoma kuri 30. And verse 30 will tell us the second. Aba bantu aho natangariye ko bazi guhishurirwa. Now I like their revelation here. Ngo baje gusenga. As they prayed, baravuga ngo Mana we ibanga ni rimwe. 30. Verse 30, this is the secret they knew. Shiraho 30 bose basome di. Murongo wa 30. Ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo gukize gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe Yesu
This is the secret. Ni By iki basabye? stretching out your hand Ba- to ba- heal. baragowe imbere n'inyuma, bakubwe impande zose, Now, these people are being fought from all sides. Ni iki basabye? And what are they asking for? Urutoki rw'Imana They are asking for the finger of muri iyo God situation. to intervene in the Gusa. situation. Only that. haravuga ngo mana wiramburire ukuboko. Mu bundi buryo wewe dukeneye urutoki rwawe muri iyi context turimo, muri ibi bihe bigoye, wiramburire ukuboko kwawe gusa. Dukeneye action, dukeneye igikorwa made in heaven gusa. They just needed a made in heaven action, something from God. Ntabwo ari amaboko y'abantu dushaka, ntabwo ari n'ibindi, si n'ubwenge bwacu. Rambura ukuboko muri iyi Just stretch situation out your gusa. hand in this situation. Nurangiza nibishaka biriya bizamuke, nibigira gute, nibihura n'ukuboko kwawe byose biragwa. Iby'uyu munsi Whatever that's n'ibyejo happening, if bizaza, you can just nibihura stretch your n'ukuboko kw'Imana hand, guhari bizagwa. things Iby'umwaka will utaha bizagwa. into place. Ibizaza n'ikindi gihe bizagwa. Icyo ukeneye ni uku ukuboko kw'Imana, urutoki rw'Imana ruhorana nawe muri situation yose. What you need is the hand of God in all situations. Hari icyo ugomba gusaba mu buzima bwawe bwose. There is one thing you need to ask Ukirangurira for. ukuboko kwawe. It is God Ugakora stretching out His ibitangaza hand. n'ibimenyetso. Ntibigeze, ntabwo ari ukuvuga ngo mana dore bizakomeye ibi n'ibi. Oya, muri iyi misozi, kuko nurambura twahuye n'imisozi izahahora, ariko ukuboko kwawe nikumanuka guhagana natwe, imisozi yose izazinyika, izazijwengera imbere y'iki, imbere In all these mountains, in all the situations that are difficult, if you could just stretch out your hand, the mountains will turn into Reka plains. nguhanurire mama, papa, Let me mujene uri prophesy to you, young man, old Ibibazo man, bizahoraho. or woman. Kandi Problems will uzabihora. always be there, ariko and icyo you'll ukeneye face them. ni ugutunga ukuboko, urutoki But what you rugenda need ruyisenyura is buri the hand munsi, of God buri munsi. that Iri will joro iyo uhura level- nayo will si uzahura level nayo. all the Icyangombwa mountains. izihura n'umugabo ugendana n'iki, n'urutoki rw'Imana muri wewe hahora intervention divine, presence y'Imana gusa. Nico naho Whatever ibindi situation you are ntibikakukange, facing, bizahoraho. all you need is the divine hand of God. Twumvikanye tuvuge ngo haleluya. Turi kumwe mwese muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Muri affaire misemo mwebwe muza departement ya affaire misemo muza mu affaire misa gusa mubwira abantu ngo turuze urugendo watangiye, ikizagushoboza ni presence y'urutoki When you rw'Imana teach only. basic teachings for new Christians, just teach them that all they need is the hand of God. Umusozi waje w'inzara mu kuboko kw'Imana chini ya ulinzi, opposition n'intambara chini ya ulinzi, abantu bose bakurwanya ukuboko bagahura n'ukuboko kw'Imana kukuriho chini ya ulinzi, inzangano zose zanje zini chini ya ulinzi, n'ibindi byose bikada chini ya ulinzi. Sema haleluya. Hallelujah. Whatever situation that you face, just call upon the hand of God. That's the only Presence salvation you have. y'urutoki rw'Imana The presence mu of buzima God's bwawe, hand. mu muryango wawe, In your muri family, ministry in your yawe, life, mu in your kazi ministry, kawe, at workplace. uzahore hariho intervention. Always Iyo expect intervention the ukuvuga ngo igihe intervention. cyose umusozi uzazuba uba uzi neza ko hari presence ya made in heaven ihaye intervene, nguwo umwihariko wawe Be uzatuma assured bitandukana that the only particularity there will be is the divine hand. aba nico basavye baravuga ngo mana This is titukubwira ngo what they asked baponso for. Pilato abatamzi n'abandi basaze urabibona, ariko icyo tugusabye iramburira ukuboko. So they did not ask God to eliminate Pilate or even the elders of the church, but they asked for Imana God's yigize gutya, hand. imisozi yose irangije urutoki rw'Imana gutya, izo yama yose All yose mountains become plains when they see the hand of God. Amen. Hallelujah. Mureke mbabaze, umunsi Yoshua araye ari bwambuke kugira ngo afate igihugu cya Kanani, The day Joshua ngo was yagiye due mu to rukerera cross gutya, over to the arimo land of arimo Canaan, yitegereza, ngo yitegereze gutya ngo ahura n'umugabo ukomeye uhagaze mu rukerera.
Early in the morning as he niho was nzabonera ko walking Yoshua yari by, igitangaza, yari igihangange, habona umuntu w'igihangange he uhagaze met a great man, a very big giant. amutera ubwoba atari ko uyu mugabo uruhande arimo nimba ari mu ruhande rw'aduyi twapfuye, reka mbaze neza nidushake twisubirireyo uyu muntu ndabumuhanga. Joshua looked at the man and thought to himself, this man, if he's not on our side, we're in trouble. witwa nde? Aramubaza ngo agomba kuba yaramwitaje ko yari ready, nimba ari mapfa witwa nde? Ati nitwa nde? Ndi umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ati kandi je nonaha umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Ambo? Ati yes. Ntiyavuze ngo ndi umugaba wa Isiraheli, ntiyavuze ngo ndi umugaba wa hano, ndi umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Nukuvuga ngo umuntu wese ushimisha Imana, uw'Imana yishimira, nije komandinga. Nukuvuga ngo mu buzima bwe hagaragara urutoki rwanjye ngewe marayika w'Uwiteka. Tije kompara. Joshua asked the man, who are asubira you? mu gice cya mbere gaca Yoshua ngo niwitondera aya mategeko tuyaca ibumoso cyangwa iburyo, ikintu cyose uzakandagira nzahagote. Yes, ni mugarde le commandement. Ngo bambuke, wari wabona umuntu witegereza igikuta cy'Yeriko gikama kinyika, niki cyanyikije Yeriko? Urutoki. Joshua looked at the man and he asked him, who are you? The man said, I am the chief of the army of the Lord. And he said, good, you're on our side. Ndababasa gituma umujyi wa Ayi utanyitse, ko yabwiye abasirikare ngo nimuje kurwana Ayi, bagerayo ukara kagikangana gacya, yohereza abasirikare bato batangana ni Yeriko ngo bapfe gukubita, bama babahindura ivumbi, bakaza bamakubita kantu rusasu tukaza rwama ruzamuka n'ibirenge ubwana bw'Isiraheli bwose bukamubukira ibitaguye. Ati turashize amasasa aratumaze, bari rukanga no kwa Yoshua. Yoshua ati igitangaza kirabaye, dutsinzwe na Ayi. Nukuvuga ngo ibindi bihugu biri imbere bimenye eshek turashize. Abwira Imana atari ko wasaze, uje kumbaza ibiki, niki twavuganye nawe? Bagiye gutera nta rutoki rw'Imana ruri. When they went at the battlefield against Ai, they lost because they had forgotten to implore God. Kubera ko urutoki rw'Imana rutahabaye, atoya sijubaza checking nakubwiye. And Joshua asked the Lord, why didn't we have your presence? And the Lord said, go check. Ubufindo bufashe ikigabo cyafashe izahabu n'imyenda, kandi yarabwiye ngo ntimuzagira ikintu mufata na kimwe kubera ko bishe itegeko. Urutoki rw'Imana ruriretera made in heaven, basigara ari bo bonyine ngo amare kumutera amabuye, arabwira ngo nimusubireyo. Muzabaza amakuru yawe niki cinjiyemo, si babasirikare urutoki. They had failed that Ai because one man had taken something from the land they had just gained, yet it was forbidden. Then they lost. After they had checked, they left everything behind, and Joshua sent them back to Ai, and they overcame. Noneho ngo barangize gusenga bavuze ati Imana y'ukirambura ukuboko nimwumve. After they had prayed, now listen to what happened. Irasubiza. Igisubizo kiri ku murongo wa 31. And God answered in verse 31. Bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushitsi. The place where they had gathered was shaken. Virigi bose buzuzwa umwuka. And they were all filled with the Holy Spirit. Virigi bavuga ijambo ry'Imana bashize. And they spoke the word of God. Niki cyari cyarwanishwe kutavuga ko ijambo ry'Imana. What was being fought? Si wari umusozi. Umusozi wari uhagaze imbere yabo witwaga kutavuga ijambo ry'Imana. None they had been denied authorization to speak the word of God. Bose buzura umwuka wera. Everything is shaken. They are all filled with the Holy Spirit. Ubutumwa bwiza bwamamara hose. And then umusozi wabaye the gospel is preached. Ikibaya. Kubera ko umusozi ubaye ikibaya nuko habaye mu rutoki rw'Imana. Now the mountain had become a plain because of the hand of the Lord. Urutoki rw'Imana mu yindi mvugo hano izina ryayo ninde? Ruhimbya Aroni fata neza. Urutoki rw'Imana no epreno eposteno nimushiremo. Urutoki rw'Imana meaning irisobanura irindi zina niri
izo mbaraga z'Imana irindi zina Mwuka wera. The hand of God, in other words, Bose is bamaze the Holy gusenga. Spirit. Buzuzwa imbaraga z'Umwuka wera. They were Niyo all mpamvu Bibiliya filled ivuga with the ngo Holy Spirit. si kubw'amaboko si kubw'imbaraga. It is not Kubwa by Holy might nor by Spirit. power, Nushaka kuvuga ngo but ni by the Holy kubw'urutoki rw'iki Spirit. rw'Imana. That is the hand of God. Hallelujah. Tuzabireba mw'irema ry'isi ica intervene Holy Spirit. We shall see during creation, Mugakiza It's the mukabeho Holy Spirit. ica intervene niki Holy Spirit. in your salvation journey, what comes first? The Holy Mu Spirit. kutuneshereza muri iyi si ikiza kidufasha niki Holy Spirit. In our Ikizatuzamura victory here on tuja mu earth, ijuru. who helps us? Ikizatujyana The Holy niki Spirit. Holy Spirit. Who will take Urutoki us to rw'Imana ruri heaven? mu Only isi. Holy Spirit. That is the hand of God. Reka nkubwire iki kintu. Let me tell you this. Icyo ukeneye muri iyi minsi 40 What you need in these 40 days, nezeza Imana. please the Sibyo? Lord. Nurangiza imisozi iri imbere yawe usolicite guhangana nayo uri kumwe na Mwuka wera. And then Ariyo presence. please the Lord, and then the mountains will still stand tall in front of you. Just pray that you'll be able to stand against them by the hand of Nuhagarara God. wuzuye imbaraga z'Umwuka wera. If you stand against your mountains, Ari being umusozi filled with the ukurimo. Holy Spirit, Umusozi ukurimo uzahinduka amataha. even if the mountain is inside of you, it N'umusozi uri will imbere yawe. turn into a plain. Uzahinduka amataha. Even the mountain ahead of you, it will turn into a plain. Mureke mbabwire iki kintu. Let me tell you Muracankurikiye. this. Are you Hari bamwe following? bahaba ngo se umusozi ndimo ni uwuhe? Ibyifuzo tuzana ntidukunda kuzana gusa mana dore hari kamere yakwishe, hari ikintu caguhita, hari ikintu cakunanira caguhinduye imbata. Uwo ni umusozi uhagaze kandi nta kindi kizaguhitana. Reka imbaraga z'Umwuka wera zidudubize. Zire. You're wondering, Reka what is this mountain inside of ndakurahiye me? ayo mazi I'm telling y'ubugingo you, ariko this kuboko could be kw'Imana. carnality in you, the Nikutanyuha flesh iriya in kamere you. gushire. Uzavuge ngo ukuboko kw'Imana ndikuza gukora. Hari ibigomba guhinduka mu buzima bwacu bitazanywe n'ubwenge, bitazanywe n'idini. Made in heaven. There are Kandi things made that in will have heaven to change ni in our action lives, not ya because Holy of our Spirit. knowledge nor understanding, but by the hand of God. Reka ngubwire. Wararwanijwe uhura n'intambara. Amagambo yabaye menshi. Reka Umwuka wera prononce discours. You have been fought against many years and you have failed, but wait until the Holy Spirit speaks. Kuko Imana yakoresheje Yesu mu gucungura isi. Isigaye ikoresha Mwuka wera mu guhindura ibintu. God used Jesus to save the world, but He's using His Spirit to transform things. Muzamubwira ngo niki cyatumye itorero ribaho rikarwana kugeza igihe cabanero barirwanya rikanga rigasaga rikatagaranya rikageriri. Why do you think the Mwuka wera church yararyoboye. strived through seasons? N'ubu ngubu ukora ngo ibihe It was biroroshe because of the Holy birakomeye. Spirit. Ariko muhumure nyiri itorero ukuboko urutoki rw'Imana ruyoboye itorero. Kandi The uzagira reason Imana why ruwe mu the ruhande church is rwawe. being fought today and still stands tall, it is because of the hand of the Lord. Tumupe Bwana utukufu. Let's praise the Lord. Hallelujah. Urutoki rw'Imana zose. The hand of God. Nirwo rushoboye iriya misozi yawe. He's the only one that can afford your Hamagara urutoki mountains. rw'Imana rwinjire muri biriya bibazo byawe. Call upon the hand of God to enter into your situation. Urareba ukundi imisozi ihinduka amataha. You will see how your mountains will turn into plains. Hari abo turi kumwe bavuga ngo amen. Are we together and say amen? Ongera. Amen. Ongera cyane. Amen. Reka nkubwire iki kintu. Let me tell you this. Nushaka kuzahora mu butsinzi. If you want Munumve to mwa bakristo live a n'abarimo life basinza of ni mube victory, maso. Nuzashaka guhora mu butsinzi. if you want to live a life of victory, Ntuzumve ibitekerezo by'abantu. do not listen to people's stories. Ntuzumve inama cyane z'abantu. Do not follow their counsel alone. Uzumve ibitekerezo bya Holy Spirit. Follow the ideas, the Uzumve speaking of the Holy n'inama Spirit. za Holy Follow Spirit. the counsel of the Holy Kubera Spirit. ko ntabwo ukinjiza urutoki rw'Imana mu bitekerezo byawe. Urutoki rw'Imana ruza mu bitekerezo byawe. You don't put your mind into the plans of God, but
God's hand will iyo wumvise imana yakuganira ikakubwira ngo yes hagarara uti uzamenye ko urutoki made in heaven iri inyuma y'iyo action. When the Lord tells you to do something, just know that the hand of God is in that. kandi nta kintu kiza gishobora namba kwitanga made in heaven. And there is nothing that will hinder made in heaven plan. soze dusenge Let me muvuge ngo conclude and we hallelujah. pray. Hallelujah. umunsi abafarisayo barwanije itorero The day the Pharisees fought against the bicaye mu church, nama bose gushya and they aho ni sat in muzakozwe the n'intumwa council bose bicaye in the book of Acts, maze ati tubatsembe tubarangize. and they said, let us yerezi destroy them. yasaze yagaragaza basaze batakoma leo mwema. And they plotted against the church. Gamariyeli yari umufarisayo wuzuye ubwenge Gamaliel, who was a Pharisee, very wise, azamura ukuboko gutya ati mwampa ijambo motion lifted his hand. kugira ngo baguhe ijambo vuga uzugira gutya agira ati ufite igitekerezo ati He yes. wanted a time, he called for a time out. He said, Sinshaka I want to gutinya. say something. atangira kuvuga ngo mwabagabo nimushishoze neza. And he asked those men and said, you men, be careful, watch out. ati ibi ngibi nimba byaravuye ku Mana, And he said, if these things are coming from God, niba biri made in heaven, if these things are made in heaven, nimba iba ari igitekerezo cy'Imana, if ibi this is the idea of God, mutinyi. be careful. ati atangira gusita amazina naka ntiyaje atangira yereza muvuma ntiyarangiye ati And he yarashize started calling out kuko byari names. So nta and made so, in heaven did yari they come against this? naka Where are they today? atari ku ibi nimba byaravuye mu ijuru ntimuzabishobora. But this one, if it came from heaven, you will never make it. You cannot overcome it. ikintu kija kiramba ni ikintu kirimo ukuboko. The only thing that will last is something intsinzi that has the ihora hand of God in it. itazitsindwa n'umunsi A no permanent victory. ni ukwiyambaza amaboko avuye mu ijuru. It is to call upon the hand of God. niyo mpamvu yo gusenga That is why we pray. abantu bagira aho bagarukira, ariko iyo wahamagaye ugasabana n'Imana action igikorwa cyose kiyoborwa People will be limited, n'urutoki rw'Imana. but when you call ibintu upon the byose Lord, amen. amen. ndashoje uyu mwanya tugiye I have gusenga. finished and we are going to pray. umuntu wese ku giti cye urebe bya bibazo ufite Each one of you ubiteranye on n'urutoki your own, rw'Imana, put together your ubigonganishe problems, n'urutoki your rw'Imana, requests. apana Just n'ubwenge have them bwawe, face urutoki the hand of rw'Imana, God. maze urebe igitangaza kija kuba. Have that face the hand of God. You will Mana see data wa the twese miracle. uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo tuzamuye icubahiro cyawe. Iyo twaje imbere yawe uyu munsi duhagaze kakurya abigishwa baguhamagaye ngo wiramburire ukuboko, bwira Imana, bwira ukuboko kw'Imana gukore ku misozi iri imbere yawe, apana ubwenge bwawe. Uyu ni umwanya wo gutegeka no guhamagara ukuboko kw'Imana, urutoki rw'Imana rukore kuri ya misozi iri imbere yawe. Ask for the hand of God. Ihanurire ubwire Imana ngo Mana, urutoki rwawe rukomeye nirukore kuri iyi misozi. Imisozi yose utekereza uko ingana n'amazina rifite ugiye kuyahanurira. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ayi turagushimiye, turagushimiye. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, ubwire Imana hari intsinzi ihari muri presence, muri intervention divine. Uhumure, Imana yacu irashoboye, Imana yacu ifite imbaraga. Do not worry, our God is ayidatawe ngo abenshi biringiye amagare n'amafarashi, ariko twebwe tuziringira Imana ishobora byose. Twiringiye urutoki rwawe Mana, twiringiye urutoki rwawe muri ibi bibazo twazanye. Abana bawe baje hano mu nzu yawe, abana bawe baje muri iyi minsi 40. Mana, ibibazo bafite haba mu miryango yabo, haba mu buzima bwabo, haba mu bana babo, haba mu kazi, haba muri business, urutoki rwawe nirucishe bugufi iriya misozi yose. Bwira urutoki rw'Imana rucishe bugufi iriya misozi yose iri imbere yawe. Urutoki rw'Imana rurabishoboye, urutoki rw'Imana rurabishoboye. Holy Spirit, turagukeneye, Mwuka Wera turagukeneye. Urutoki rwawe, urutoki rw'imbaraga, urutoki rushoboye
urutoki rw'imbaraga. Ayi, haleluya. Kora 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 kora. Ela baba baba, Imana yacu irashoboye. Mwene data, Imana yacu irashoboye. Abiringira amagare n'amafarashi bazabatsindwa, ariko abiringiye Imana, abafite ukuboko kw'Imana, abafite presence y'Imana, abagendana n'Imana. Elebe shekeya hayala baba sha eleya baba shekeya hekeya la baba. Twaje mu minsi 40 urutoki rwawe nigo twaje gushaka urutoki rwawe, urutoki rwawe, urutoki rwawe. Ayi data we, uri mu ruhande rwacu, nta mubisha. Ngwinuze mu ruhande rwacu, ngwino uhagararane natwe, ngwino uhagararane natwe, ngwino uhagararane natwe. Urutoki rwawe, urutoki rwawe, urutoki rwawe Mana, urutoki rwawe, urutoki rwawe Mana, urutoki rwawe Yesu. Ayira baba bashekeya, ela baba baba shakaya. Urutoki rwawe, urutoki rwawe, urutoki rwawe Yesu, urutoki rwawe. Ayira baba baba Yesu. Intervention ya, intervention ya, intervention ya, intervention yawe Mana. Garagara uri mu ruhande rwawe, turagufite. Ela baba shakaya baba. Yesu, Yesu, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Urutoki rwawe nirukore, nirukore, nirukore imiryango yacu, mu bana bacu. Urukuboko kwawe, urutoki rwawe rukomeye. Amande shama maya bebo bebe sama mandologo shandere babologo boyama bebo mwa ubuzima bwa buri wese bw'abari ubuzima buto, ubuzima bunini buto bunini ekuko bwose bari ubemo mwabe akalabasha yakate agalaba bobo boyama degedegeya shakubona kubona Amandesheke ete mama dologo shaya imisozi turi imbere ya kubemo urutoki iyo rwageze mu buzima bwacu, mu buzima bwacu, mu buzima bwacu. Ubuzima bw'ubugwayi ibyo byose mwami amagayo kwakube mu kuboko kwawe, urutoki rwawe bizaturemerera ntibizatunanira. Arizo mbaraga z'umwuka wera w'amajyepfo glory amama. Ibyo wabishobora dute, twabibasha gute, twabishobozwa dute, twabashijwe nawe, twabashijwe nawe, twabashijwe nawe. Izo mbaraga urutoki rwawe wenda rwivange muri kontekste turimo, rwizatubashisha, twashobozwa nazo, twashishwa nazo, twashobozwa nazo. Bafashike tinebugu ababakalabande shokotorugoya ebo shendere amama yo mologo yama divangemo ubibemo amadesheke fotene ama rebodo shamamando fodemone nakesene dolobo shakatarama ramandorobo tekeselebo podemaya divangemo ubibemo buzima bwose mama, buzima bwose rinde shandere yakalababa yorobo ya mama yenende yakeshekeya. Akenshi tukwigizayo mwami, akenshi tubigukuramo, akenshi mwami amandolobo ya tukwigizayo ubibamo
ariko iki ni cyo gihe mwami, iki ni cyo gihe turibuka n'ibindi byose mwami, apu izindi mwami, apu izindi tuzikuyemo, ukawino uhabwa intebe, uhabwa icyicaro muri byose, uhabwa icyicaro muri byose, uhabwa icyicaro muri byose, uhabwa icyicaro, uhabwa icyicaro, uhabwa umwanya w'icaro, bibemo bitindemo, ramashaya ngalama madoro bobo yamande rindi salama kalama bo amanda shakaya, bibemo byicaremo mwami, kubyicaramo kwawe, kubitindamo, kubibamo mwami, ayande boshaya kalama yoloboboya, kubibamo, kubitindamo, aye munoboboya bashana baba yoba nene mande shekete, ibindi byose mwami tubikuyemo, kundi kuboko kwawe, izindi mbaraga, izindi apwi shoboye nashije nishoboye, izindi apwi nishoboye, izindi apwi izini apu ndizishoboye, amando lobo shakaya, remodo samafa, remodo sakaya, kubwiringiro byacu byose mwami, iringiro kwawe, ikiganza cyawe kibirimo, ikiganza cyawe kibirimo, ikiganza cyawe kibirimo, ikiganza cyawe kibirimo, ikiganza cyawe, ukuboko kwawe mwami, ukuboko kwawe kubirimo, ukuboko kwawe yama kubihagazemo, kubirimo mu izina rikomeye. Ni wowe gusa ufite icyo wakora, ni wowe ufite icyo wakora kandi ukagikomeza. Ikore mwami mu bana bawe, ikore mu bagaragu bawe Mana, ikore mu ntore zawe Mana, ikore mu ndeshe abana ya ayama mu bakwiringira Mana, baguhanze amaso mone boshe akalama mone bufoyama remo nishini akalama ya dorobobo ya maya katekete ya mama ya ikaburi wese mwami, buri wese yogira tagire mwami, yemplike mwami mwiza, urugamba arimo rwose mwami, urubemo, ikiganza cyawe kirubemo mwami, mu ntambara yamashakalama rindo shoyomonde ya uravuga ngo ntabwo ari we barwana, ahubwo ni we barwakesha mandene boko ya mama ya kasheke teke ya kalama yawe ninde wahangara kurwanya ubwoko wawe, ninde wakwitambika, ninde wakurwanya, nta n'umwe, nawe yama, reka twimplike mwami, reka ibyacu byose tubyimplike wowe, ubibemo asapusa, ugenderemo, bikoreremo, byicaremo mu izina rikomeye. Ni wowe gusa mwami, ni wowe turi muri ibindi byose, turi muri izindi mbaraga zose, turi muri kundi gukora kose, turi muri ububasha bwose mwami, ngwinuze rinde bobo ya mama ya rebo shaya mama ya ngwino mwami, ngwino aya mama shaya baba, aya baba shaya ya mandolo bosh ya ba ya galaba rebo shaya galaba ibodo bosh ibodo bosh rebo shaya raba shaya galaba rebo shakata ya baba shakata wiruyemo mwami, wiruyemo ayeketemo shekete rebono shekete mandekele awa ramando sodolo moya rebono shekete ribaba kashanga tekea rebono moshama rebono samanda kala ravana bashana palava ravana shakata kato rebono moshenderea eukisho wakora mwami ukajikomeza ikore akashakatagala rebono moshenderea akaya bizangana byo bibemo kanzemo mwami, biganzemo bibemo byose mwami, bizina rikomeye arogaragara mwami, ibindi byose bizaburizamo, izindi ndege zose zizagaragara kundi wo yamashe akalabaya hemunde sakalama remodo shekete remodo moshayagala remodo moshemodekea remodo moshemotofono ranga shekete kedeke yaka
ni wowe wenyine, ni wowe mwami. Yawe turarekuye ibindi byose mwami, ni wowe tubishyizemo, ni wowe kwawe tubishyizemo, ni wowe kwawe tubyemplikemo, ni wowe kwawe mwami tubyemplikemo. Ayakatukotekea ramasha katekete remodono bobo bigaragara bo asapusa ayamanate rimesegefe eredoseke fotolobo ramasha katolo rimano foteke tiketekea ramadala babaya imisozi iraridutse, 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 kuko birimo mwami, kuko birimo iraridutse, imisozi irasenyutse, kuko birimo mwami, imisozi irasenyutse, kuko birimo mwami, kuko bihagazemo, kuko bibayemo mwami. Imisozi irasenyutse, irasenyutse, irasenyutse mwami, irasenyutse, irasenyutse kuko bibayemo, kuko byicayemo, urasenyutse kuko bibayemo mwami. Izina rikomeye y'amashaya nkaramaya, imisozi irasenyutse, imisozi irasenyutse, imisozi irasenyutse kuko byicayemo, kuko bibayemo mwami. Abana barabonetse kuko bibayemo, mu izina rikomeye rya Yesu irasenyutse kuko impinduka, 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 impinduka kuko byicayemo, kubera urwego kwawe, kubera urwego kwawe, kubera urwego kwawe, kubera urwego kwawe, kubera urwego kwawe mwami. Birimo mwami, mw'izina rikomeye, mw'izina rikomeye y'amashaya kala ramandoro bobo shaya baragarutse kubera bibabayeho bashaya ramandoro bobo shakatala kala ramashaya kala rebodo shakala baya rebodo sheke popoya yamande shekeleba yabaraniranye baragarutse yebodo shaya. Icyubahiro cyawe, icyubahiro cyawe nicyo kigaragaye, icyubahiro cyawe nicyo kigaragaye mwa, icyubahiro cyawe nicyo kigaragaye mwa, mu izina rikomeye, amazina, 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 ubuzima buri muri dosiye zacu, ukuboko kwawe, urutoki rwawe ruri mu madosiye yacu, ruri mu burezi bw'abana bacu, ayi data we, ruri muri bizinesi, ruri mu kazi kanje, ruri muri ministry. Imisozi yose yari imisozi iraridutse kubera ko birimo, uzivanzemo, uzicayemo, ubirimo, 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 biragarutse, ibyo twamuhe biragarutse, turagaruriwe, turagaruriwe ibyacu, tugaruriwe ibyacu, tugaruriwe ibyacu, tugaruriye uburenganzira bwacu, ukuboko kwawe, tugaruriye ibyacu, ukuboko kwawe, tugaruriye, tugaruriye ibyacu, tugaruriye ibyacu, tugaruriye ibyacu, ukuboko kwawe, tugaruriye ibyacu, tugaruriye ibyacu, tugaruriye ibyacu, barakize, kwawe mu izina rikomeye, barakize mu izina rikomeye, kubera ukuboko kwawe mwami kubirimo, turakira gukira, gukira mwami, gukira mwami, gukira mwami, mu izina ry'imbaraga, imbaraga za Mwuka Wera, ni wowe wenyine wabikorera muri twe, ni wowe wabikorera muri twe, ni wowe wabikorera mu izina rikomeye y'amashaya y'amando shakaya
ivuga bikaba, itegeka bigakomera, itegeka bigakomera, itegeka bigakomera, itegeka bigakomera. Iyo niyo tuhanze amaso. Ukuboko kwawe mwana, ukuboko gukiza, ukuboko kwawe gukiza, kube mu barwayi, ukuboko kwawe kubohora mwami, kurwanirira benshi mwami, kube kuri abo ngabo urugamba rutandukanye barimo mwami, kubarwanirire mwami. Isizi mwami, isizi mwami, ukuboko kurwanirira, ukuboko kurwanirira, ukuboko kurwanirira, kurwanirire bato, kurwanirira abakuru, ukuboko ko mwami mwiza, mwizina rikomeye utanga amahoro, kube muri bo mwami mwiza, ababuza amahoro bayabone, ababuza amahoro mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Ni wowe wumva, ni wowe ukora mwami, urahindura, urarema, kurarema ubuzima butari buriho, ubuzima butari buriho, ubuzima butari buriho, kongera kubaho mwami, kongera kubaho ubuzima butari buriho, kongera kubaho mwami, imibere itari iriho, ubuzima butari bufite ishusho, kongera kugarurwa ishusho mwizina rikomeye, kongera kugarurwa ishusho mwami, kongera kugarurwa ishusho mwami, kongera kugarurwa ishusho mwami mwizina rikomeye rya Yesu, kongera kugarurwa ishusho mwami izina rya Yesu, kongera kugarurwa ishusho mwami mwizina rikomeye. Reka tubone wowe imibereho itari ifite ishusho, kongera kugarurirwa mwami, ubuzima butari bufite icyerekezo, kongera kugira icyerekezo, ubuzima butari bufite icyerekezo, kongera kugira icyerekezo mwami. Ibyo ni wowe wabikorera muri twe mwami mwizina rikomeye rya Yesu, mwizina rikomeye rya Yesu, mwizina rikomeye rya Yesu, mwizina rikomeye rya Yesu, mwizina rikomeye rya Yesu. Rema, 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 rema mwizina, kuko urahari mwami, watangiye guhindura, wahinduye mwami, wahinduye ubuzima mwami. Rima shakatala, wivanze mwami, wivanze mwami, wivanze mwami. Samande shakala, rama shekolobo, rama masheketelea, oyo monde shelebo boyama, rimande sheketelea, rama fotolobo shaka, rinda ramando lobo desa, ayama kolemo moya, ribande shekelebo. Ubuzima butari buriho kongera kubaho mwami, yamama shekeleba moya. Ijambo ryawe ritubwira ko mwami urayitangira, nireba gutangira mwami, kabona iherezo mwami mwizina rikomeye. Riba shakalaba, rinde soloboya, rama shekotera, rima rama. Turarandura mwami ibindi byose, turarandura ubundi buzima, turarandura ibyari byarapfuye mwami, batera ubuzima gukubira uwo mwami mwizima byari byishwe mwami n'amapfa, kuko utari ubirimo mwami, ariko ubibayemo mwami. Birongeye bibayeho ubundi buzima, indi mibereho mwami mwizina rikomeye, kuko ubirimo mwami, kuko ubirimo, kuko ubijemo mwami, kuko ubibayemo mwami mwiza. Hari indi mibereho, haleluya, hari ubundi buzima, hari ahandi h'ejo hazaza mwami, hari abunamutse mwami mwizina rikomeye, mwizina rikomeye. Ni wowe ufite icyo ukora kandi ukagikomeza, ukagikomeza, uragikomeje, uragikomeje, kuko bibayemo, birimo, kuko bibayemo mwizina rikomeye. Mwami urivanze, wivanze mu maraso ya abari bafite ibibazo by'uburwayi, imisozi y'uburwayi mwami, iyo ubyivanzemo mwami, izo mbaraga mwami, ubuzima bwabo mwami barunamutse kukurima. Imashema foya, remono shema foya, barunamutse, 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 barunamutse mwizina kube remosha kalama yamamponde sama. Amazina arahindutse, wari ingumba itwe umubyeyi ramoshekea, batari bafite amazina aragaragaye mwizina komeye rya Yesu Kristo. Ni wowe ufite icyo ukora kandi ukagikomeza, uragikomeje mwa, ugikomereje imiryango myinshi, ugikomereje imiryango myinshi, ugikomereje imiryango myinshi mwa. Abana batari bariho mwa, barongeye baragarutse mu miryango, babayeho mwa, kuko ubibayemo mwa, kuko ubirimo
birimbo mwa kuko birimbo mwa mwizina rikomeye rya Yesu Kristo imiryango mwa itari gifite icerekezo mwa urakihaye uraremye mwa uremye ubuzima uremye ubuzima uremye ubuzima uremye ubuzima mwa uremye ubuzima uremye ubuzima uremye imibereho uraremye mwa uremye ibifatika muri benshi uremye ibyiringiro uremye ibyiringiro mwa uremye ibyiringiro uremye ibyiringiro uremye ibyiringiro bizima bifite ubugingo nisemefora ibyiringiro bifite ubugingo ibyiringiro bifite ubuzima ibyiringiro bifite kuko ubibayemo Mana ahari imitima ihagaze mwa kuko ubibayemo mwana hari imitima ihagaze wasiteye imitima ibyishimo n'umunezero ibyo nibyo bigaragaye ibyo nibyo bibonetse mwana ibyo nibyo tubonye mwami kuko uri Imana. Asante asante dutuze twese bukeya ugerageze gutekereza keep thinking about these things. Imana ishimwe kabisa Praise the Lord. Hallelujah. ndahishuriwe kandi I have had a revelation of things. ndagira ngo uhumurike I want you not to worry iyo urutoki rw'Imana rwageze mu byawe when the hand of the Lord has come into your ibipfuye byose urutoki rw'Imana ruzarubiza whatever that's dead, the finger of God will ibyari bring it bibuza back to ubugingo life. urutoki rw'Imana ruzarwongera kandi rugatanga iki ubugingo aho imiryango yari ikinze urutoki rw'Imana Whatever doors were closed, the hand of the Lord is going to open them. ugende ubwira Imana yibwire ngo Mana urutoki rwawe Go speak unto God and say, Lord, iyo your rugeze hand, ahantu hari imisozi ukuboko kw'Imana kuza kwiremerera ikanyika when it meets mountains, it's heavy on the mountains and they become plains. zamura amaboko yawe utangira ushime ko May you lift your urutoki rw'Imana hands as rwivanze mu byawe you give thanks to the zamura Lord. ijwi ryawe ushimira Imana Lift your voice and maze give thanks to the Lord. abaririmbyi bacu baratwinjiza mu kanya gato k'iminota nk'ibiri And the yo singers, guhimbaza Imana they will n'insinzi lead us into command in praise. heaven intervention divine yagaragaye mu byawe mu buzima bwawe ibyo wazanye biremereye wizere neza ko udasubirayo iyo Imana yivanze urutoki rw'Imana rwivanze mu buzima bwawe indwara zose zirimo izi zishingura urutoki rw'Imana ruzarugenda rushingura ko haruvanamo amavunja mu kirenge cy'umuntu kuko urutoki rw'Imana rurakomeye cyane ruruta izindi ntoki zose tanga urushime Mana turagushimiye uri Imana y'igitangaza urakoze ko turi Imana turi abantu bafite Imana ikomeye itandukanye na Baali kubera ku kuboko kwawe Mana kurakomeye urutoki rwawe Mana rurahebuje niyo mpamvu tukwereka ibi byifuzo by'abana bawe bashize hano muri iki giseke kugira ngo ukore imirimo ikomeye urutoki rwawe rumanuke muri ibi byifuzo biraha kugira ngo buri muntu wese ahware akorweho ibyari bipfuye bizuke ibyari bikingiranye bikinguke ibyari biboshe byose bibohoke urakoze data kuko iyo tuganiriye nawe tuganira n'Imana y'inyamaboko urakoze kuko uri Imana yumva icubahiro n'ishimwe bibe byawe tuguhaye amashi menshi n'impundu nyinshi ukubira neza tugende Imana ibagirire neza tugiye guhimbaza Imana dusoza amasaha yacu rageze ariko uyu nuguhaherekeza mujyane n'amahoro ya Kristo ariko abaririmbyi baduherekeza natwe turirimba abagifite akanya ejo ni saa 11 oya ni saa 5 hari igicaniro hano ejo bizaba ari ibindi muze duhamagara urutoki rw'Imana kwivanga mu byacu saa 5 igicaniro kugeza nimugoroba amateraniro akomereze mu turangize saa 2 utaratanga ibyifuzo abishire hano muri iki giseke tuba tubisengera buri munsi Imana ibagirire neza tugende